Seneta wa kaunti ya Kitui ulaingi ni munini wa ndongo yalani ni mbungeni ya Senate Enoch Kiio Wambua ni wikidhise kutongoesya seneta angi miongole na umwe muthenyani wao ni Kuthi Kortini kuungamwa kwa kuvitukithwa kwa ndivi waki wa Nyumba atho wa munini kana housing levy kula unekiiw'e saini musumbi William Ruto ayasya kuone kuvinia ya enenthi na muno kavinda ka ngalama ya mikalile yeyulu anene iki mathikoni ma Esther makamu ange alame utuini wa kavoloi wodini ya ngutani mwingi ya udhuiloni wa suali na musangi na mauvo. Onene ya kisioni cha kavoloi wodi ni ngutani ni mwingi udhuiloni wa suwa cha dhini kimwe cha mathiko. Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiio Wambua nuwetie kana kuiunia katongoesya maseneta angi miongole na umwe kufika kotini kithitoni cha kuungamia kutumia kwa mwiao na vikie kuikiwa saini musumbi William Ruto wakutulombesa sya waki wa Nyumba sya ndivi nini. Na senators miongole nemwe tukethwa kotini on Monday kuungamia mwiao uno wandu kutilombesa sya Nyumba in court. Ni mwanenge mwanyi ni kotini? Ni mwanenge mwanyi? Anu mungoe Esther saii alikuwa nena kutetea andu mamba ya Israeli ama kulie kindu kimwe nganye ni Kuthi ngwanane ya musumbi nilike bingoloni sya musumbi nenda nake nikenda mathayo menyi maokoe nenyi ngulikuwa musumbi nenyi mundongoesya na mboya anu baitu wi mutetea ndongoesya na mboya maisha ni momu. Seneta uno Kuweta Kenya tamavinyie muno ni garama ya yulu ya mikalile na vala ukweta vaiva tawa kuendea na kutulomesala ya odhingilila vatawa kuungamia kutumwa kwa mwiao Pena mwalimu umwe Director of Studies in Chwele Girls. Chwele Girls is a very big school in Bungoma. Kwa mwalimu wa hesabu and he was doing very well and wake. Lakini kwa saa 10 kuicha skulu aliongama buziani alivitete eicha akonkole ngapi. And those who know him as ya mwalimu su he could not take it anymore. Yani maisha mlikie mwisho Please live tunenga we musala utunenga we tibitu. Please live mwe support ya andu mengi muno. So when you invade please live ya dhukumi ukenda mudhukumi nucha negative musala andu watu wanaua na sio peke yake. Utauni wa vudhisese soia waki wa Nyumba na valo Kuweta ta kuendea kumatete nenzima Kitui uyu katina wa seneta kukua kikombe cha seneta mwelivanzi ya Kenya undumwe na ilembe tani ya umiloni wa sua. No lazima udu kumiusu with an impact andoni makwa anaitongoesya. So anumaitu anumena misala na biasala nundu yume anakuambia next week kubekulika kuuya sala ni cyenyu kweka masabu ma over cyenyu mwakata bea siana tawadhosia makwasi wadhosia sukuma wakote bea siana nikenda matelembesa situ wawasia kwa kanyumba na nyumba ya kuwa kwa angutani inonenge kwa mwingi. So I don't know in the yako ba Kuripo traveling movo kuma wodini angutani mwingi udhuiloni wa suwa kaunti ya Kitui nilina musangi.